Pa Tala Fou se whapoponga le nei o Tala Fou le radio Samoa i le nei o Stofi. A tonu le o te mamau se teimi o na whaasale o te maite i lalo i for sifuru ono tau sanga le mātutua i Ausetalia, mai de toi whaonga ina le social media, ina ua whailua le leipa o le au lātou langolango ina lea fuafuanga. Wali putia le APC sa whailua le malo i se teimi wasola, le au lātou ulu se tū la fono, e ave se aita maiti mai le social media, i le whai ungo le tau sanga, ai ai nisi tūranga sa pia wha mautu mua o na whaatino ai lea o se fuafuanga. O le pāremia o Ausetalia Anthony Albanese, wa ia whaalau roi le so, o le awhai se pōnu tanga whaapitoa ra kāpeneta i le aso atai au, e tala no ai lea whainga whaavai, mai iai fo isi social media platforms ua whaasa ai tamaiti i lalo se puru whātau sanga mai le whaonga ina, ai whainga tā lava o na whaatino lea tūlanga. Whai mai le pāremia o le social media ua a ai le whanau. O le tino maliu na maua le Central Coast e talitonuina o le tamaititi se fulutasi tau sanga lea na tawhea i le sami lea sosana te nei, ma whaia mai ai pia sa i linga. O le tamaititi o Leith Alaid e se fulutasi tau sanga na tawhea i le sami, a o iei lea wha i tūmalo na tamamasi o na i o na usola iti, ma o lea wauria na nafi na mawai le tino maliu. Whaafutai e le ainga le fesosoani le community e maise leo leo le saa ilinga, e maise nei tangata na fesosoani ane le teimi na tupu ai le whaalawelawe na whaasau ina mai ai isi tamaiti. Whai mairi po tisa tau mo whaile ta mamala na whanau e kolosi le channel o le isi vaenga leo le sami le whaetu leana iai e tupu ai le whaale tonu ma ta whea ai si o nā talii. Wa ioina le ACCC, le tu whaatasia o le Chemist Warehouse, ma le Sigma Healthcare, mo se au unanga tau whale talawai tele, wo la tau whaeroa fōi o le ale a vea lea tūlanga, e whaetiti ai le tūlanga whaatau wanga, le competition, i lea au unanga. O le Masino Union le tausanga reina whaaleo ai popo lenga o le ACCC, i lea fuafuanga e whaapea a whaetiti ai tūlanga whaatau wanga, ma si iti ai le tau o loa, pe tai o lea la ua whaeroa mai ua ioina. O le Chemist Warehouse, ma le Sigma Healthcare, e umia fo i le Amcal, Guardian, Pharmacy, ma le Discount Drug Store, ma o le tuwhatasia la o ia au nanga, o le a vaai ai le sidia ma le afe o ana whale o loa ma Distribution Centres i Ausetalia ma New Zealand, o lo whaatadia pēla le ioenga mai shareholders a le Sigma Healthcare, whaato a whaamae a le iai le malienga. Whaamarosia le awe se tina o siana tama se pulufitu tau sanga le whalamai lana taawale, ona ole le lawane o taawale le whalamai e awanoa. Whai mai di poti na matapongia le tametite se pulufitu tau sanga le gym sa iai le latou whaetu i Lismore, ma vidi ai lau whainga anuenga le gym le taawale le whalamai. Whaamatala le tina o le tametiti sa iai fo i le gym o se tūlanga whainga tā tele na vaia, o na sidia ma le tūlao whaatali mo se taawale le whalamai peita i le ai lava. E 20 minuta le umia malanga nei mai le gym i le wharamai, ma whaavave lo le tina a veane lana tama i le taavale, ma whaavave atulo i le wharamai. E le ifia whaia se whaamtaranga mai le Northern New South Wales Health District i le ripoti le nei, a le popolenga o lea tina ma nisi ua whaafafonga i le nei ripoti, pe whapewhea pe a whaia reini taavale le wharamai i awano ane, ma na o mia vave le whesosoani e nisi mai u ina mau waiso i fua. Whai mai le tō tele o se mata upule nei wala ngā tatau na sira to ai le whai ngā māloa ni usawa lese. O le tamaititi nā pia wa whaasoro manuia le te minei, e whai mai le tō tele whaafutaia fo i le loto tele ma le no fua i o le tina, a ngā i o i loa e whaatino se whesosoani mō siana tama. Tala mulimuli watu ina se talo sanga leo mo se whesosoani le saidi o le aweta avale, le masalo mia o se tamaititi po se tala vau foi, na maliu wai se tasi se whaalawalawe tau taavale me le pone le whai ungo le vaiaso. Whai mai leo le taavale na ngau ia o le Lexus na la vea ni la au i Frankston North i le waweao le aso saa. E na o le awe taavale talitonuina sa iei le taavale le ama mali wai le ano fuanga, o le awe taavale le oiloa, ai whai mai leo a le o se tamaititi po o se talavou o se papalangi. O whairua leo le taavale na ngau ia mai se no fuanga i Patterson Lakes i le asorua November, ma wa whaamatu mai nei ata le taavale lea ina ia mawai se whesoasoani mō lea suesuenga. Tala ia le radio Samoa wa fo i lau whaafonga mai mō le nei a stofi to e whailua i fo i a tai au i se isi whaapoponga. Manuia ngā renga whaau matiu te o whenga iai ma si o tātou tunu.